misliti da je ovo doslovno kamp iz matematike? E pa nije. Trenutno se nalazimo na pauzi između radionica. Idemo u Vrnjačkoj banji, u šetnji između radionica i mnogo je lepo i zanimljivo. Planinski vazduh nam baš prija, iščistio nam je i sada smo spremni za drugu turu učenja Talesove teoreme. Evo grupa talentovane dece zajedno sa pomoćnim osobljem i podrškom šetamo stazama Goča gde koristimo ovaj čist vazduh, obnavljamo zdravlje i pospešujemo rad moždanih vijuga. Odličan, pravi pogodak u metu vezano za ovaj projekat, da se tako nastavi u budućem vremenu. Ovaj kamp mi je omogućio da upoznam dosta novih drugara i da naučimo stvari koje do sada nismo znali. Jako mi se svidalo i voleo bih da se još ovakvih kampova održava u budućnosti. Na ovom kampu smo, pored drugih zabavnih stvari, naučili i mnoge zanimljivosti o Talesovoj teoremi, o zlatnom preseku i također je zanimljivo znati da je ove godine slavimo 2600 godina od Talesovog rođenja. Teorema, bravo! Kamp mladih matematičara na Goču je učenicima omogućio da na malo drugačiji način osete čari matematike, da matematiku na neki način povežemo sa umetnošću, sa arhitekturom, sa prirodom, sa muzikom, čak i sa astronomijom. Na ovom kampu učenici su imali priliku da prorade neke zanimljive zadatke na malo drugačiji način, da odrade neke eksperimente i da malo nastavu matematike izmestimo na Goč, u prirodu i na svež vazduh.